Umuhanuzi Elize ahamagara umwe wo mu bahanuzi wo mu muhari w'abahanuzi aramubwira ati, kenyera wakire ikebano ry'amavuta ugende i Ramoti muri Galeyadi. Ushitseyo urondere Yehu mwene Yozafati mwene Nimushi, winjire umukure hagati ya bene wabo, umujana hiherereye mu cyumba. Weze wakira iryo kebano ry'amavuta uyamusuke ku mutwe uvuga uti, ngoko uko Umukama avuze, ndagusiza amavuta ngo ube umwami w'Isirayeli, uzoce wugurura urugi uhunge udatevye. Uwo umusore w'umuhanuzi agenda i Ramoti muri Galeyadi. Ashitseyo asanga abakuru b'ingabo barabyagiye, avuga ati, ndafise ijambo ndakubwira nyakubahwa. Yehu avuga ati, uribwira nde muri twebwe? Nawe ati, wowe nyene nyakubahwa. Yehu ava hasi yinjira mu nzu. Wa musore amusuka amavuta ku mutwe, amubwira ati, ngoko uko Umukama Imana y'Isirayeli avuze, ndagusiza amavuta ngo ube umwami w'igihugu Imana y'Umukama, umwami w'Isirayeli. Uzotikiza umuryango wa shobuja Akabu kugira ngo mpore amaraso y'abasuku banje, abahanuzi n'amaraso y'abasuku b'Umukama bose yasheshwe n'ikiganza cya Yezabeli. Umuryango wa Akabu wose uzohona. Kwa Akabu nzozimanganya icitwa umuhungu cyose, zimanganya umushumba cyangwa uwidegembya muri Isirayeli. Umuryango wa Akabu nzowugira nk'umuryango wa Yeroboamu mwene Nebati, ndawugire nk'umuryango wa Bahisha mwene Ahiya. Imbwa zizotandagurira Yezabeli mu itongo rya Yizeraheli, ntihazoboneka n'umuntu amufuba. Araheza yugurura urugi arahunga. Yehu nawe arasohoka aja aho abasuku ba shebuja bari, bamubaza bati, ni amahoro? Ni kuki urya musazi yaje iwabo? Nawe ababwira ati, namwe nyene uwo muntu muramuzi kandi murazi n'imvugo yiwe. Nawe bavuga bati, nguko uko Umukama avuze,
ndagusiza amavuta ngo ube umwami w'Isirayeli. Niho rero banyaruka, umwe wese afata umutamana wiwe, bayisasira Yehu aho yari ahagaze ku ngazi. Bavuza inzamba bavuga bati Yehu ni umwami. Inema y'Imana ibe mu buzima bwacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana, impuhwe z'Imana, ubudahangarwa bwa mushobora byose bitwikira ubuzima bwacu kugira ngo bitwike buri gisuzuguro cyose kiri muri twebwe no mu gihugu cyacu ndetse no Ecclesia. Turi ku munsi wa mbere ukurikira iminsi 200, ivuga ngo 201 desa uyu munsi rero ni umunsi udasanzwe kuko iruhande y'ubuhamya bw'uko Imana igira neza byose, Imana ikiza, Imana iza rihunguka rishasha, hari ibindi bintu Imana itanguye kurema bishasha. Nico bisigura ijambo ry'Imana basomera mu Bami ba kabiri mu kigabane c'9 were ku murongo wa mbere nagaje ku murongo wa 13. Haravugamo umuntu yitwa Yehu. Isezerano tuje kwakira n'isezerano rivuga gukugwa kwikizira n'igisuzuguriro. Buriya nitamaze gukugwa kwikizira n'igisuzuguriro, abamukikije baba bashikiriye, abamukomokako baba bashikiriye, abo yakomotse ko baba bashikiriye. Kuko ngo Dawudi ngo umwami wa mbere w'Isirayeli yari yavuze ngo umuntu azica Goliyati, ngo icambere azokora ngo umwami ngo azoca kuri kori ku muryango wiwe, ngo kandi ngo azoca mushingira abe umukwe wiwe, ngo azoca umukwe w'umwami. Yumvikana ko umuryango w'amaraso yiwe ayinjije kuja gukwerana usabiranira niki n'ubwami, kandi ubundi nabwo bwari ubw'Umuyuda. Mugabo uwo muntu yica Goliyati acava mu Bayuda. Amaze kuboneka uwica Goliyati ave mu Bayuda, umwami mutirengagiza ko yari mu Benyamini. Nuvuga yari nk'umwana wo kwihari kuko Umuyuda akomoka kuri Leya n'uwa kane, ni mashimwe yo kwa Leya, mashimwe y'intabwa. Mugabo Benyamini nawe ni gahina ka nyina w'inkundwakazi, akaba muco cyangwa akaba kuko se burya Yakobo yaramuhinduriye izina. Ngiye numurumva yuko binyuranye, ngana aho binyuranye aho ngene tubona ingene ibintu tutorungene tubihuza, aho tutabona ingene ibintu twobijanisha. Niho Imana ikorera, niho Imana igaragariza ububasha bwayo, niho Imana igaragariza ubutabazi bwayo. Iri sezerano
ibara ryo gukugwa kwikizira n'igisuzuguro cy'ubwoko bwose n'intandara yacu uyakire muri saa sita z'ijoro muri zamu hagati ya saa sita na saa cyenda. Izamu rya mbere ryugururiye uwo munsi w'Imana ugira igenekerezo rya kanga rya 20 ukwezi kw'indwi. Mabyuka rya 20 ukwezi kw'indwi ni ukuvuga dusigaranye icya gatatu, dusigaranye iminsi 10 muri uko kwezi, dusigaranye icya gatatu. Kandi murazi yuko ku munsi wa kabiri tuzotangura iminsi 9 yo kwishuti byacu byatwawe n'inzige muri uko kwezi. Twongere tugirene dusaba Imana iduha amahirwe, duha ubuhirwe bwo kwinjirana izindi mbaraga mu kwezi gukurikira ukwezi k'umunani. Iminsi 9 niyo ntego tuzobiha kwishuti byacu byariwe n'inzigo. Hari urukundo winjiyemo uruheramo, hari urukundo uku kwezi kwagusanzemo waruvuyemo. Ibyo bintu nakamuna we wasozere kwezi kwa gatandatu uri mu rukundo, none usozere y'ukwindwi winjiye mu kwezi kw'indwi uri mu rukundo, usozere y'ukwindwi urukundo rwawe arakavuye. Winjiye mu kwindwi ufise akazi, none ugusozera akavuye. Winjiye mu kwindwi ufise amagara meza, none ugusozera akavuye. So turakeneye amasengesho y'iminsi 9 yogira twereke Imana ibyacu. Mbaye ndabibategura gusa nzobahitangaza ejo, nzobahita uyu munsi kwanza niko tukiri saa sita z'ijoro. Ubundi uyu munsi ndaja kubaha itangazo. Nikuvuga rero ibyo mubigire ubuhamya mu buzima bwanyu. N'Imana ibona ko mutari ibigoge muri ncabwenge. Ibibiri iravuze umugabo yitwa Yehu yasizwe n'umusuku wa Elisa. Kubera ko Elisa yasize Yehu yari impamvu Yehu kandi yari umunyamahanga. Mugabe igihugu cyari kije cyarazengerejwe n'umugabo yitwa Akabu. Igihugu kimaze kuzengerezwa n'umugabo yitwa Akabu n'umugore we Yezebeli. Imana yaze yabakuye kwa maboko iraba uburyo ishobora gukura ikizira kuri Isirayeli. Isanga hariho umuntu ibwirizwa gusiga kandi atangaje cyane, atari mu muryango w'ababwirizwa gusiga. Mugabo uwo muntu nimusige akura ikizira kuri Isirayeli. Nta kindi cyatumye Yehu n'uwamateka menshi, niyo tuzoganira ko mbere wanashaka muri iyi minsi iri imbere. Yehu amateka yiwe ni menshi cyane, ariko Yehu niye mpamvu Imana yaramutoye ikajya kumusiga. Niye mpamvu nta kindi yasigiwe kwari kugira yice, kwari kugira honye, kwari kugira nta kindi kintu yasigiwe ngo abe umwami. No, hari igihe Imana isanga muri wowe arakabuto kiki k'ubukazi k'ubugome, ikavuga ati reka nanjye nkwitinze kugira ngo nkuru umwasi wanje ku gihugu cyacu. Yehu yaratawe arasigwa, bose baravuze ngo uwo musaza aje kukubwira iki? Umuhanuzi muzima. Mwumva ko Yehu abo bari bicaranye, bundi Bibiliya iravuga ngo ntukicare n'abakobanyi, ntukicare n'abasinzi, ntukicare n'abasakuza, ntukicarane n'abaroga, ntukicarane, kuko iragaruka aho ni muri Zaburi ya mbere, ariko kandi muri Nahumu, muri Misheri 1 no muri Zaburi 51. Zaburi bivuga neza sinobeje ndashike 51:20. Uricara ugacyoza mwene wanyu ukambika ibara mwene nyoko, ibyo urabikora nanjye nk'inumira. No kuvuga Zaburi ya 50 irababuza kwicarana n'umuntu atiyoza mugenza kuko abari katiyoza Imana. Bugana mu gihe ucira urubanza intege nke za mugenza we, utari umuhanuzi w'umukama ngo uvuge ati nutayiba gusambana Imana yagukubita, nutayiba ko Imana yagukubita, buryo uri mu makosa. No kuvuga rero niyo mpamvu gukosora byiza bishingira mu kwihangana, mu kubabarira no mu gukunda. Ugukosore mu rukundo nakuvuna naguhonya nagutikiza. Usibye ba Goliyati, naho Goliyati yari avertise ukijo, yaraburi ijya yikuburiye nikurya. Mugabo yaramuburiye amubwira ati umunsi uramenyekana ku isi yose Uwiteka atagwanisha inkota, akomeza kwijejera nje kugwana n'imbwa. Icyo giti Yehu rero Imana iraraba umubabaro yatewe. Abakristo bose barahebye Imana, basigaye basenga ibigirwamana byo kwa Yezebeli, basigaye bashikanira imibavu yabo za Bayali za Ashera, basigaye bagira iki? Ntacyo Eliya atakoze, yarabishyira bagirane, mugabo n'ubundi bagumanye bwa bugome bwabo. Akabu yaramenje, yaragizene, yaribye umurimo we na Boti, yicisha na Boti. Nukuvuga Akabu na Yezebeli. Akabu n'umwami wa mbere yababaje Imana, hakurikiye witwa undi mwami agira kabiri yabaje Imana n'indi Manase, umuhungu wa Ezekiyasi. Manase. Ubu rero Yehu
yagiye ku ngoma hayatogwa afite imyaka 32. Amaze kugira imyaka 32 atwara imyaka 8 gusa. Muga muri iyo myaka 8 vuga ngo warakoze ikintu bita kugira ngo ijambo ry'Imana kandi harimo gusesa amaraso. Nta kindi kintu na kimwe cyatumye yimikwa. Wewe yicariye mu irigara ry'abiwabo ntibemera ubuhanuzi bw'umugabo. Mugabo babonye umwigishwa wo mu bahanuzi atumwe na Elisa amuhaye isoro. Mubyumve ko na Elisa yabona ko uwo mwigishwa amurungitse mu muriro. Yaramubwiye ati condition niyo kumuhamagara ati haguruka. Umviriza condition. Ngweze wakiri iryo kebano ry'amavuta uyamusuke ku mutwe uvuga uti nguko uko umukama avuze ndagusiza amavuta ngubu umwami w'Isirayeli uzoce ugururuki ubu ndatevye. Urumva ikondition. Mugabo icyo yari yamubwiye n'igiki ngushitse urondere yewe mwene Yozafati mwene Nimushi winjira umukure hagati ya bene wabo umujana hiherereye mu cyumba weze wakira. Iki gikorwa cyuko azakamutora mu bandi nicyo tugomba twakira gisezerano. Kubera iki hari ubusambanyi bwase kuva kuri so bizosaba ko umukobwa wisobanukirwa mugahoza umubabaro nyoko wanyu mukihangana Isaka zomaramara Imana nimara kumuteza ubwo cyo grande mukazomufukafuka mukamugwaza akabona kwatura imbere y'uwera. Hari akabarego nyoko byase kwava hari ibiyeko byase kuva kuri nyoko ngo soko ngo nyoko yambaye ibiyeko byinshi nkekaroga ngo mitoboto. Hari imitobotobo yazingamitse imiryango yanyu. Hari imitobotobo yazingamitse imbyaro zanyu. Hari imitobotobo yazingamitse amadiplome yanyu. Hari imitobotobo yazingamitse iki ubwiza bwawe igikundiro cyawe. Hari imitobotobo yazingamitse umugisha ukomotse mu biganza byawe no mu byukora. Ibyo bintu nyoko yambaye ibiyeko byinshi nkekaroga bakekeranya n'ikimana igomba kugutorera mu bandi. Igutore nk'umukobwa winduka ubu wisobanukiwe, igutore nk'umuhungu winduka ubu wisobanukiwe, igitore nk'umugore ugaragare nk'umugore adasanzwe. Babona umugabo agenda n'indaya, babona umugabo agorobetsa mu kabare, babona umugabo mutagendana kuko yarabikwangiye naho kuyandikiriza gutanabwemera. Ngo batangazwe n'amahoro yawe, batangazwe n'ibyishimo byawe, batangazwe hagira n'ikindi kigabo kizaye kudrage gece ku ruhande ukubwire kirabizi neza yuko umugabo yagutaye kuko n'umugabo yaranabwirase abo nabo bariho mwisi muke babiti mbondege babwira atango genera mutaye niba bari kugira ngo amurondere isoko ntabyonze. Nubu rero mugabo baze basange n'udonoka, basange n'umaramanzi Imana, basange n'utetereza Imana, basange ntugambanira mugenzawe kuko ziko ntari umunyantege arimwo ishusho y'Imana. Uwo rero niwe wowe uje kwimikwa amavuta nkaye ngo yamusanze hagati y'abantu batemera Imana. Ni wowe uri hagati y'abarozi, ni wowe uri hagati y'ababeshi, ni wowe uri hagati y'abagizene y'abangushi, ni wowe wavutse mu gihe cy'imivumo, ni wowe wavutse mu gihe cy'intambara, ni wowe ufise urubyaro ruvumye, ni wowe nyene uri muri byanda gutakiye muri bya fyoto, ni wowe nyene uyu musumukama agomba kwimika kugira hagire igikorwa gikoretse apartire de hagire igikorwa gikoretse bihereye kuri wowe n'ubusabano ufitananiye n'Imana. Imana ikurobanure mu bandi, abandi bagware zindi ngo navuga ngo nibakire oya mugani yo bote bagukira unyaruke gukira sibyo kuko yewe yaratowe ngo baraza baramubwira ngo umviriza ngene ngo musore w'umuhanuzi agendera moti muri garade ashitse yasanga abakuru b'abagabo barabyagiye. Murabyumva abamumve ko arabatubaha Imana ngari kintu bandiye gishasha kubera kavuyo ka Akabu na Yezebeli. Avuga ati ndafise ijambo ndakubwira nyakubaho. Ye avuga ati uribwira nde? Umugwa abwiye hejuru muruba abwiye hejuru n'umugwi w'abantu barenga babiri avuga ngo ndafise ijambo nkubwira nyakubaho. Niyigeze avuga ngo ndafise ijambo ndakubwira yewe. So mu gusenga kwacu nutumva tuvuga ngo ubugumba nawe uri ngumba, nutumva tuvuga ngo ubugwayi nawe urwaye, wumve ko ni witanganiza ukabwira uwiteka ninda kiziye ingwara, ninda kuwe ku mubabaro, ninda kuwe kwiki gisuzuguro, ninda kuwe kwa gahinda, wumve ko ari we. Ninda kuwe kwikizira, wumve ko ari we. Ninda kuwa kwicyoherezo, wumve ko ari we. Wumve ko ninda kuwe kwigisuzuguro, wumve ko ari we. Ninda kuwe kubukene, wumve ko ari we. Yaravuga ati ninde uvutse wewe yivugiye ngo ndafise
ufise ijambo ndakubwira nyakuba umva ko icyubahiro ari icyawe niki cyavuye niki cyakomye ku mutima wa Yehu akitora mu bashinga nabo baho hano akavuga akitanganiza akavuga ngo ninde wibuka Petero bajabutse hakurya y'Isidoni mu gihe Kristo yari karasezera mu misi yiwe imbere ko ababarama bapfe kuri isi mu buryo bw'umubiri ngo ajyanye na Petero hakurya hagati w'igihe cyose nigisha avuga ngo ndinde abigishwa be bamwe baravuga ngo bamwe bavuga ngo uri umuhanuzi mukuru abandi ngo uri Yohane Batista yazutse abandi uri Mesi abandi ngo avuga ati namwe ko bwanyu ndi Petero muzima tabanje kura mwene wabo baracaduka aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima avuga ati Petero arongera umurage ati byo nibwiwe no inyama n'amaraso nibwiwe n'umwuka w'Imana umva icyubahiro kidashingiye kubigaragara umva ubudahangagwa budashingiye kubigaragara umve ubutware bw'Imana bukorera muri wewe sibyo kuko ibyo bintu 9 twarabihawe kandi muri byo harimo ubutware harimo ubushobozi harimo ubwami harimo ubudahangagwa harimo igikundiro harimo kwemerwa bandanya nawe aravuga ngo inde yavuga ati uribwira nde muri twebwe iyo jambo uribwira nde muri twebwe nuja mu mwuka wa Misiri muri gasasa zijo gwara 11 muzaba muhagutse mugiye mu mwuka wa Misiri ukuva umusaseredoti cyangwa umupasitori arigishije ijambo ukumva rikoze ku mutima ukumva waryogwa ko waryokorera ko yobahiri ucuvuga uti ndo wawe mukama nawundi no kuri kiretse ufite amajambo y'ubuzima mutsana y'iryo jambo zo gusenzaka nawe aravuga ngo ni wewe nyene nyakubaho Yehu ava hasi yinjira mu nzu wa musora musuka amavuta ku mutwe murumva ko arafise gahunda yo gusuka ko yiruka urero ajya kurindira ibimenyetso urindira ibitangaro urindira iki cyakirira n'isezerano ryawe byuko hariyo akantu kakanywa babo uca kurongo uyu munsi mu mwuka wa misa ukarongo uyu munsi mu ngendo uja kugira ukarongo uyu munsi mu nzira uja gucamo ahantu hose ubukwiye kuhabyaza umusaruro ukaronga akanywa babo kuko biriya tubwira ngo nutahingamira ibiryo cyangwa ibubafu ukumva amajambo yanje ndagutegetse uyu munsi sibyo ukashira ku mutima ahantu hose uzonyotse ikirenge uzahabyaza umusaruro umusaruro uyu munsi ijambo ry'umugama reguye kubyaza umusaruro ujya kugendera hose ukugwe kwikizira ukugwe kumunanira ukugwe kwigisuzugurira ukugwe kwa gacimitsa uyu munsi wumve ko Imana hari ikintu gishasha mu buzima bwawe ije kwimika mu kubaho kwawe himikwa amahoro mu mutima wawe uyaha abandi himikwa umugisha mu mutima wawe mu buzima bwawe mu biganza byawe uyaha abandi himikwa akanyamuneza muri wowe ugaha abandi himikwe ubudangarwa bw'Imana muri wowe ubiha abandi himikwe ingabirano za mutima w'Imana muri wowe ubiha abandi himikwe umugisha muri wowe ubiha abandi uha abandi azokora uzotikiza iki uzotikiza umuryango wa Shawujaka kugira ngo mpora amaraso y'abasuku banje murumva ko Imana ifite akababaro kabo Akabu na Yezebeli bishi harimo na Bodi wazizije akarima kiye harimo na Bodi hakabamo abahanuzi hakabamo abahereza ngoga muri icyo cyumba yabyakirika nkaho umusuku yari yagiye nkuko yari yabimutegetse baramubajije ngo mbese murongo wa 11 yamaze gusohoka ajya abasuku
bashebuja bari ni kuvuga muri wa mugwa bagenzi bamubaza bati namahoro ni kuko ujya musatsi yaje wawe murumva ko n'abasuku bari bamaze gufata ururimi rwa sebuja n'abasuku bari bamaze gufata ururimi rwa sebuja na inabuja akabo uriya nagira na bibiri bangari nubona so ujari ikigorye ntuzokwimite ingeso yiwe muri bo kandi ntuzofata abantu waza gutuma kunigagura agutuma kubwirane ngo bikore nk'uko urirekera urirabira hirya umva baje baba n'abasuku ntacyo bapfa n'abantu nzibumukamo mugabo baraje ngo uriya musazi yaraje gukora ikakubwiyike ariko amaze kubabwira arababwira ngo nawabwira ati namwe nyene uwo muntu muramuzi kandi murazi n'imvugo yiwe niyiteranje ku Mana nawe ntanabenshi ngo biteranye avuze ati imvugo yiwe murayizi bibuka ko ibyo avuze bibuko nyene kuko hagiye kubona umuryango wa Akabu muga Akabaza yarapfuye bazi neza ko Akabu yaguye ku rugamba haje abahanuzi amajana 850 bose hamwe amajana 850 bashe n'amajana 4 ba Bayani sibyo barahanura ko Akabu atagwa ku rugamba umuhanuzi umwe wenyene w'umukama arambwira ati Akabu n'ugenda uragwa ku rugamba birangira bibaye ko nyene arapfa duwariyo mpamvu yewe ababwira ati byavuga murabizi namwe nyene murazi imvugo yiwe ati rero je yambwiye muruviya mwati numvise imvugo yiwe mugaga cyayicecekera ngo nimwicecekeresha ibyo nibyo basazi mwumviriza abakristo umugorerwa kenshi mwumviriza abakristo umunanirirwa kenshi aho mugorerwa aho munanirirwa iyo ijambo ry'umukama rivuze bavuga ati ijambo rirakiza basi bikanga yuko unariro portukoriri ukariceceka ukarigumana muri wewe uba wishiye abantu benshi ubutunzi yewe aravuga ati mwe musaza w'umuzi uko avuga nanjye niko ndamuzi mugabo ararika ikintu kimwe aravuze ngo Uwiteka aravuze ngo ndagusiza amavuta ngo ube umwami w'Isirayeli baravuga ati koko umusuku umwe muri twebwe barica ikintu bita ishari baracica umusuku umwe muri twebwe arahagurutse arazamutse ngo bamusasire imitamana bayivugiriza ku impundu yaba ari imitwe mwibuke na Salomo yimikwa Abiatari umuryango wo kwa Sadoki niwe yarumuhereza nkuka muto yari kwimuka mu gihe ari kubavuye Abiatari mugabo Sadoki n'abantu bake yarimo Benayi kuko Yowabu bose basa nabikuye kuri Dawudi bashaka ko badashaka ko Salomo yimigoma mugari imigoma kubera iki ari mu bugombe bw'Imana ngo Abisidoni nibo bavugije impundu ngo Imana ishiramwe amajwi menshi zirumvikana muri Israeli none rero uyu munsi uhabwa isezerano ryo kugwa kw'igisuzuguro n'akavuyo ukugwe ko ikizira niki yawe ucarazira yuko girane ntiyari kwimingoma ngo umwami w'Isirayeli nicari gukunda mugakubera umubabaro w'Imana kubera akajagari kababigenewe Imana iramuretse ngo imingoma amazi kubera akajagari kababigenewe amusore kubera akajagari kababigenewe Imana iragirane Imana iravuga ngo imingoma ari imingoma yongera y'imingoma ari imingoma yongera y'imingoma araba umwami ni iki kizoguha kw'imingoma y'amahoro kw'imingoma y'ibyishimo kw'imingoma y'igikundiro kw'imingoma y'umugisha kw'imingoma y'umugwiza uzobihabwa niki usenge tubisaye umutima w'Imana Kakanda gukunda cyane
mukama kuko wemera ko tuvuga kuri Imana yacu. Turagushimiye kuko uri Imana itwita ikadutetura mu makuba y'ubwoko bwose. Ntabwo nkekereza kuri uyu munsi wa mbere wongeye ku minsi 200 watwirije mukaduhangarizamo muri uyu mwaka wa 2025 hari ikintu gishashuje kurema ku buzima bwacu. Bibiliya iratubwiye amakuru y'umusabyi wawe akaba n'umusuko wawe Yehu. Aratubwiye ingene yatewe iteka atari uko yasenze cyane, yatewe iteka atari uko yagize utwigoro, yatewe iteka atari uko yatanze kimwe muri 10, yatewe iteka atari uko yagize umutima w'urukundo, yatewe iteka atari uko yifatanije n'abakozi bamukundaza izina ryawe, yatewe iteka kubw'umubabaro wari ufitiye akabona umuryango wiwe. Mukama ushaka kudutera iteka kubw'umubabaro watewe n'abatubyaye, ushaka kudutera iteka kubw'umubabaro watewe n'abagukojeje isoni, ushaka kudutera iteka kubw'umubabaro watewe n'ibisuma, ushaka kudutera iteka kubw'umubabaro watewe n'abarya ibiturire, ushaka kudutera iteka kubw'umubabaro watewe n'abadafite umwanya wo kuza mu nama zawe. Ntitugusabye ngo dutere iteka kugira duseshe amaraso, waravuze ko uzotanga ingabo nyinshi kugira zipfe ku bwacu, ahubwo tugusabye ngo dutere iteka kugira ngo izina ryawe rishize kuninazwa, ububasha bwawe, ubushobozi bwawe, ubudahangarwa bwawe bikorere muri twebwe, isi yose yemere ko uri Imana ikiza, uri Imana ihora, uri Imana itabara, kandi uri Imana ihana ibyaha n'ubugome bw'ubwoko bwose. Byagiye mu ijuru mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, turakiriye umunsi risezerano ry'ubutabazi, risezerano ryo gukugwa ko ikizira, tugakugwa ko intandaro yose y'igisuzuguriro. Yewe si wari yarigize umunyamahanga, kandi yewe si we yigize umwami w'Isirayeli, niwe wamugize umwami w'Isirayeli. None akabuto kari muri twebwe kabyaza umusaruro. Ufise urukundo n'impuhwe mubyaza umusaruro, udafise urukundo n'impuhwe mubyaza umusaruro nawe kuko birashoboka. Tugire neza ukuri kizira muri twebwe, tugire neza ukuri ishavu ryawe muri twebwe, tugire neza ukure icyo cyose cyoza nk'icyonyi ku buzima bwatwe bw'abana bawe. Turakwishikanye ko nyagora ku ngoma, yewe uko yimitwe niko bahananiya bamishayeli bimikiwe mu itanure ry'umuriro, kuko ngo bariko barashima Imana bari mu itanure ry'umuriro, niko banuzi bwa Daniyeli buvuga ngo baravuga ngo ba data bakoze ibicumuro, ngo none utubabarire. Uyu munsi twitanze kwiga itambo kizima, barumva ko bejejwe, barumva ko bagukunda Mukama, none natwe turumva ko tugukunda, turumva ko twejejwe kubw'amaraso ya Kristo. Nta byaha by'ubugome nabyo dukenyere ko, nabyo twigumanijemo, nabyo twatinye kwatura, nabyo twatinye kuvuga hoya bwese twavuze. Izo ngwara z'ibyaduka, izo ngwara z'amayobera bidukure ko mwamenya gukora ku ngoma muri twebwe, turasane tube imyami ushobora gukoresha kugira ngo ukize igihugu cyawe. Wowe Yesu Kristo umukozi mwiza, ibi byose byarangutse kubw'intumwa zawe watumye. Elisa ngo niwe yatumye umwigishwa umwe mu bari mu ishuri ry'ubuhanuzi. None ko Elisa agereranya wowe kuri iyi si, none natwe ko turabigishwa bawe, nihereye ko n'ubu bwoko bwawe uri ku mpande zine z'isicacana bahisemo ko atazamu izobacika cyane cyane ryo kwakira iki nerekeza ko isezerano rishasha mu buzima bwacu. Raba muri twebwe abahimbara umutima wawe, abatawimbara utubwire icyo twokora umutima w'umwenda aricyo gikorwa afite, tubwire icyo twokora kugira ngo twitandukanye n'inawe dukoreshe iby'ubutwari. Raba muri twebwe Mwami, raba muri twebwe Yesu, raba muri twebwe Mukiza. Duhe imfunguzo zo kubohoza ababoshye, duhe imfunguzo zo kuruhurira abarushe, duhe imfunguzo zo kunezereza abanyamujinya. Ziduhe aho uzobishisha niwe uhazi, haba mu ngino, haba mu kuvuga, haba mu mugisha uzoduha natwe tukabahesha umugisha, niwe ubizi. Ariko ndasenga abashomeri ngo ijambo ry'ubuhanuzi ribaze ku uyu munsi bakira ku gashomeri. Ndasenze ngeye abagwayi ba diabete, abagwayi ba hypertension, n'abagwayi ba AVC, bafise debitage, abafise intango n'intandaro n'ibimenyetso bya AVC, ndabasengeye ngo bayikugwe ko mu izina rya Yesu Kristo. Nta
nta mwana w'Imana agira umunaniro agira agahinda. Kristo yarakatwikorereye. Isaya 61 yarabivuze na Isaya 53. Mukama Yesu turagusabye cyane, ndatuye amahoro ku bana bawe, natuye umugisha n'umugwiza, natuye igikundiro, ivyonywe n'ibyonyi, ibyonyi byariwe n'inzige, bidukure kuzobukoze, bidukure ko nyagora ku ngo uzobukoze, bidukure ko mwami wawe uzobukoze, bidukure ko rutari ubuzima bwacu uzobukoze. Tugire neza kibasumba, tugire neza ubuzima bwiza, tugire neza mwami w'abami, tugire neza mushobora byose, tugire neza Yesu, tugire neza. Iri sezerano rishasha twakiriye kuri uyu munsi w'Imana, n'umunsi w'amajana 21 ko watubiranye n'itariki 20 umunsi w'Imana ukwezi kwa 2025. We Yesu tubone kugira neza kwawe, kwa Petero, kwa inabuko wa Petero. Ntabwo Petero abanje gutaka ariko jewe ndatatse, ntabwo Petero abanje gusaba imbabazi ariko nabanje kuzisaba, ntabwo Petero abanje gusaba umugisha ariko ndawusabye, ntabwo Petero abanje gukoranya umuryango we ariko je ndawukoranije mu isi y'umwuka. Iyo je nibagereka aho bari, ufise icyo ariko aragusaba muhereze, ugusaba urubyaro muhereze, ugusaba amahoro muhereze. Ni wowe bitanga bititangira igitama, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe nta wundi. Niwe twabwiye ko tuzobwira byose ataje dusize inyuma, niwe twabwiye ko tuzogupfukumira abandi bapfukamira Bayali na Ashera bagatsindwa, natwe twamara gupfukamira watwemeye kutazotsindwa. Iri joro iki gitondo rikaba n'ijoro duhe mutima wa mweranda bo butaraca bagisinziriye kuri isa. Mwami Imana nyagora ku ngoma, baha amahoro y'umutima, ubaha indoto nziza, kandi izo ndoto nziza uzuzutse ububasha bwawe, utubwire icyo twokora kugira izo ndoto zitube kuko tuzi kuri Imana y'amahame. Ni mu izina rya Yesu Kristo nakiriye umutima w'Imana ngo natwe tugirirwe neza, twimikwe uyu munsi, dutogwe mu bandi uyu munsi, turobanurwe mu bandi uyu munsi, dukurwakazwe uyu munsi, duhezagirwe uyu munsi, turobanurwe uyu munsi, dutwenzwe uyu munsi Yesu, uyu munsi, uyu munsi, uyu munsi. Imana mutima mweranda urakoze kuri buri cyiza cyose ujya kutugira twebwe ubwoko bwawe. Amina, amina.